Tonanda, Lord Apono Jena Quape Martinolu, Uretalo Abila Petemlo Kamutu, is a Potudoi Bodai, Buchatado, Aicutar, Jara Kenchu, a Kaulona Engalar, Epikipik, right? Bodaboreche, Anyonia no Bukedia, I be Podisutaloco Kumi. Konyore be dolongina Ekauloke, Abudo Engala Ekoko, Yendai, Anapiting so Pikipik, Elachet. Also, that Limokin Bejaverne doling esi. I do pebuni ko ngene na pete ke yarit area muni aite be kina dol na ba masha ngada ken ko de sida ma da ken na lo communicate onyo ti tonyo woni ko ka ngari kumi elo to kumi angari lo ikoko edo pe ba oso da nyedi ko boni be boy kin mere je oni boy kin ko ga nyedi ko boni be masijo bali ko boni be manga masare nge seram o jal mo ko korna bala boni be do kwana boy kin mojo bere ne akere ngo studio do moni e music da nga bongu ni Chama niko kai boy kini ne chama niko kai boy kini tonyo le pipi kaloso studio tonyo le pipi kaloso studio lo silona je ido pe sapat be ni somo studio reki ai ale muni obongu na toto na obani na je na si boy kini lo ko ko e bongu lo to na obani si boy kini si ko ko gel mo kini ko kuno do kwa na nga upaki mbere ke dal to no studio ina klenge music de nga bongu oge ko kata mar bon baya o mero no ai wonyu ni nyo atipe oge de la upaki ke dal studio o pa ino sa lo studio Olo studio lo studio obongu ni lo boni eno studio abongu ndo no bana je ko kabongu ni kede chi ko ni kede motoka ebongu e motoka oge ko kanyi tinyes bun bae ba je la opaki no skedaji be abala lo studio boni manga je ne ko ige manga je na lo to je o sana kwa nande peta yuni ko kai boy anyo lo studio dala abongu ni anyi na abongu na je ko kawole obo ndala ko kai boy to nasano wongon ko kai boy to nasane kanya uni ko nyesa no mai ko kene simu ko be na bana yo na remo kumi e ki arila na pseo anyo ne pikipiki ta pur kisane uni to ko ba no menyete o me ko da bomu nyoni bode ngana kirde kumi akere ngo kumi adum ni bode ko ne pesi boy ki to ba apupila pipil to mi pipiki lu anyo to bukedia pipiki lu ado de lu akaisara no kan anyo to bukedia ageno lapalo angai kinera kwa alo pipiki ni noi baba cho de berone to la berana na kini pipiki da cho ni to na pete do da jenne to na pete yo Ekokolan araibo elipiti sapu gana ongichi bere itungalo erasi kiarina Lode ya eti police ko districta Kaneyo Bukedia ejaket Edgar Akakwasa baladebe abudobere police lobu adober ejaket lo dobere jente bere kwa poluk ko Bukedia police station idare tai angichun aidules na kai kirora kelwa bait ayenuda araiteni samaya jore ke keda arucho kini keda ro apoloko ke ido ebe epote kese sisiaun aidules na ka koko na de limterenges kotomo pikipik lodobo wolio kokide David Wright oppose TV East Kobo Kedia district.